Dobar večer, pozdravljeni. Nahajam se v Vodnikovi domačiji v Ljubljani. Nažalost, tudi danes imamo pogovor prek Zooma. Moja velika želja je, da začnemo čim prej z dvorano, tako kot smo navajeni v normalnih časih. Če pa ni druge, bomo pa imeli do takrat pogovore prek Zooma. Danes je moja in vaša gostja, bosansko-hercegovska oziroma bolj hercegovska pisateljica in pesnica krasna Senka Marić, ki živi v Mostarju. Pozdravljena Senka, zdravo Senka. Zdravo svima. Dogovorjeni smo pred pogovorom, da se tikamo, tako da bo v bistvu bolj sproščen, bolj oseben pogovor, ker tudi njena knjiga, o kateri se bomo pogovarjali danes, oziroma tale večer, je intimna izpoved ženske, Kintsugi telesa. Knjiga je išla v prevodu izjemne Aleksandre Rekar, založba Sanje je slovenska založba, tako da lahko nabavite knjigo se pravi v Sloveniji, v Ljubljani, v slovenskem prevodu. Zdaj v bistvu po uvodu, ki ga naredim v slovenskem jeziku, jaz se z avtorji pogovarjam v njihovem maternem jeziku in to je danes bosanščina, tako da bomo prešaltali v bosanščino. Senka, jako mi je drago, da si naša gošća danas, jer za knjigu tvoj prvi roman, Kintsugi tijela, su jako dobre kritike. Znači, to je prvi roman koji je nagrađen sa najvećom književnom nagradom u regionu, znači našem, ove naše državice, bivše Jugoslavije. Prvi roman, pa odmah najveća nagrada. Ali za čestitke, naravno, svaka čast. Hvala. Ja bi na početku upitala, ljudi kažu malo je čudan naslov, znači neki ljudi ne znaju šta je to Kintsugi. Hoćeš li nam reći kako si došla na tu ideju, odnosno šta je to u stvari Kintsugi? Naravno, naslov jeste čudan i ja do zadnjeg trenutka nisam bila sasvim sigurna je li to uopšte dobra ideja dati takav jedan naslov koji se sastoji od jedne nepoznate riječi za roman, ali se značenje u stvari jako dobro uklopilo u ono šta roman pokušava da iznese. Kintsugi je u stvari japanska umjetnička tehnika popravljanja polomljenih keramičkih predmeta tečnim zlatom ili platinom u cilju da se ta oštećenja u stvari istaknu, a ne sakriju, što je blisko filozofiji Wabi Sabi, koja kaže da se istinska ljepota nalazi u stvarima koje su pretrpjela istoriju i oštećenja. Tako da, s obzirom da roman govori između ostalog o jednom polomljenom tijelu koji prolazi kroz bolest, operacije i tako dalje, onda je taj naslov se najbolje uklopio u ono šta sam ja u stvari htjela da kažem cijelom tom pričom. Tako da bilo je malo rizično, ali evo, uspjela sam da radim na popularizaciji termina Kintsugi u našim krajevima. Mada u stvari ljudi uglavnom znaju za tu tehniku, a ne znaju kako se zove. Ni ja to nisam znala. Dugo sam se mučila s naslovom i jednu noć, roman je već bio gotov, legla sam da spavam i onako sam preturala po glavi u nekom polusnu i sjetila sam se te tehnike. Počela sam da googlam i onda sam našla, imaju dva naziva u stvari, jedan je Kintsugi, drugi je neka druga riječ koja je puno duža, komplikovanija i japanskija, tako da sam tu već zaboravila, ostao je Kintsugi. Znači, kažu autobiografski fikcijski roman. Ti si izjavila negdje, moja književna junakinja i jeste ja i nije ja. Ali ja sasvim sigurno nisam ona. Da, pa postoji tu cijeli taj problem brkanja autobiografije i autofikcije.
autobiografija trebalo bi jasno biti samo po sebi o čemu se tu radi, ali kada govorimo o autofikciji, onda govorimo o uzimanju ličnog iskustva, ali isto tako i podređivanja, tako da kažem, tog iskustva književnosti. Kada nije cilj u stvari te cijele priče da se ispriča ono šta se meni desilo i da bude vjerodostojno u tom kontekstu, nego se radi upravo o tome da se uzimaju elementi iz stvarnog života, što je ono što sam ja radila, i da se onda ti elementi podređuju u stvari formi koju smo odabrali, a to je u ovom slučaju bio roman, i da se pokušava iz svega toga ispričati jedna priča koja će biti istinita u smislu književne istine, a ne u smislu životne istine da se na tom polju postiže vjerodostojnost. Tako da meni je bilo prilično neugodno u stvari o čemu uopšte nisam mislila dok sam pisala taj roman, jer ja sam imala taj materijal ličnog iskustva i htjela sam da na osnovu toga pišem priču i dok sam radila uopšte se nisam bavila sa tim da će neko razmišljati da je tu bitno koliko se toga stvarno desilo, koliko se nije desilo, šta je tu lično moje autobiografsko i šta nije. Međutim, kad je roman izašao, pošto jeste dobio veliku pažnju, vrlo brzo je počelo u stvari da se puno govori o meni kao privatnoj osobi, što mi ni u jednom nije trenutku bio cilj, niti mi je posebno odgovaralo, jer bez obzira što sam ja bila spremna da lično iskustvo dam u roman i da radim na njemu sa fikcijskim elementima, s druge strane ja kao privatna osoba ipak nisam bila spremna da se o mojoj intimi govori javno, niti mislim da bi to trebalo biti bilo čija tema, jer se ja jesam bavila književnošću, a ne postavljanjem sebe u neki, nemam pojma, kontekst javne osobe koja će govoriti svoju ličnu priču. Tako da se tu radi o nekim različitim stvarima i upravo zbog toga, zbog nekih vrlo čudnih pitanja koje sam dobivala od novinara, sam već vrlo brzo došla do toga da sam već na neko prvo, drugo pitanje koje bi došlo našla način da stavim do znanja da to ipak nisam ja, da mi možemo pričati o romanu, da možemo čak pričati i o meni kao privatnoj osobi, o stvarima koje sam ja spremna da kažem, ali da te dvije stvari ipak jesu u potpunosti razdvojene. Da ono čime sam se ja bavila je književnost, jer je meni bilo neizmjerno interesantno kako uzmete jedno takvo iskustvo koje je sa književne strane vrlo zahtjevno u smislu da je postoji cijela ta opasnost propadanja u patetiku, isticanja stvari koje književnost baš ne može previše da trpi. Tako da mi je bilo zanimljivo kako uzmemo jedno takvo iskustvo koje u izvjesnom smislu i utje na temu, kao ja sam imala ragu, sad ćemo svi plakati, sad ću ja napisati roman o tome i kako da od toga napravimo neki tekst koji će stvarno na planu književnosti funkcionisati kako treba. To je ono što je meni u stvari bilo zanimljivo, što je bio osnovni motiv zašto sam se ja odlučila da pišem taj roman. Jer da sam se željela baviti nekim aktivizmom i podizanjem svijesti o karcinomu dojke i tako dalje, mislim da su postojali puno jednostavniji načini da se to postigne, pravljenje od sebe neke postrge of cancer ili nešto u tom smislu, da nije baš bilo potrebno da sjedim godinu dana i pišem roman. Dakle, ja se jesam bavila prvenstveno književnošću, a sad tema je ta i ona iznosi to što iznosi i podiže neka druga pitanja, nadam se, ali primarno polje mog interesa jeste književnost. Hvala. Znači, roman, da kažemo za ove koji niste još pročitali, govori o bolesti, znači o raku dojke, o intimnom prostoru žene. Senka je isto tako rekla, to su rubne tačke, prešućene, sakrivene. Znači, ja se sjećam, evo ne živim u Bosni već 29 godina, lično slučaj moje prijateljice iz Sarajeva, Aide Čorbađić, prije nekih sad ne znam tačno da li 7, da li 10 godina, koja isto tako razbijala te tabue, koja se slikala za jednu žensku reviju, časopis, znači u toku te svoje bolesti, ćelava, nije skrivala to, znači žene su počele pokazivati, dokazivati, pa poslije znači Martina Mlinarević, žene su počele, kažem u Bosni, odnosno u regiji,
pokazivati, dokazivati da bolest nije tabu tema, da nije sramota, da o njoj treba javno govoriti, da se ne treba stiditi, znači ni bolesti, ni svih posljedica koje ta bolest nosi. Zaista roman kad se čita, znači nema tu ni zrna patetike, znači junakinju kada čitamo roman ne sažalijevamo, nego joj se znači divimo, što nije bilo lako napraviti vjerovatno, znači takvu jednu ispovijest i takvu jednu tematiku bez patetike. Ja sam u stvari željela da kroz taj tekst insistiram na stvarima koje idu u cijelu tu priču karcinoma kao tabua. Postoji sve ovo što si upravo govorila, da u našoj kulturi, nije to baš ni tipično samo za nas, tako i u cijelom svijetu, ali postoji taj neki moment tabuizacije, sakrivanja bolesti, kao da se uz nju automatski veže i određeni stid. Čak i kada se govori o karcinomu, vrlo često se govore nekakve druge riječi, izbjegava se reći samo ime kao da ima neka magična svojstva u smislu simpatičke magije i tako dalje. Tako da meni bilo važno da ja, što mi je bilo poznato iz sličnog iskustva naravno, da opišem jednu ženu koja nije svedena na čisto nazivnik pacijentkinje, koja je i dalje žena koja ima sve druge ljudske potpunosti i žudnje i želje i potrebe i razmišljanja i tako dalje. I insistirala sam na tome da je osoba koja je bolesna i dalje živa, i dalje posjeduje eros, i dalje ima potrebu za životom, tako da sam pokušavala u stvari da iznesem svu kompleksnost tog problema, jer vrlo je tipično da ljudi koji su bolesni bivaju posmatrani samo kroz tu prizmu. Što mislim da je jedna od stvari koja isto tako jako šteti bolesnoj osobi. Tako da jeste vrlo važno, bez obzira o kojoj se bolesti radi, kad se radi o karcinomu, kad se radi, pogotovo je tipično u našim kulturama za psihička oboljenja, da se takvi ljudi sakrivaju, da su uvijek sklonjeni od oka javnosti, da je to nekako kao porodična sramota. I mislim da je kao i svim stvarima koje su prisutne u našim životima, o kojima se ne govori javno, da je vrlo važno o tome javno govoriti na različite načine. Moj medij je književnost, ja govorim na taj način. Drugi ljudi koji se bave drugim umjetnostima ili aktivizmom to uspijevaju da postignu na različite načine. Tako da mislim da se cijela priča oko toga prilično mijenja, da to nije dovoljno brzo ili možda jest u odnosu kako je bilo prije recimo 20 ili 30 godina, ali mislim da žene danas otvorenije govore o takvim stvarima. Mislim da je karcinom dojke pogotovo specifičan zato što trajno mijenja žensko tijelo. Žena ostaje bez onih kao osnovnih atributa njene ženstvenosti, žena koja izgubi dojke, i onda se tu postavlja pitanje, u stvari bila je to često, spomenem prije ne znam koliko godina, nije ni bitno, recimo 10 godina, naslovnica časopisa Dani, kada je bila slika Angeline Jolie nakon što je ona uradila obostranu mastektomiju, onda je bila slika njena i naslov je stajao šta je žena bez sisa. I to je ostalo sa mnom, tad nisam imala ni nikakvu naznaku bolesti, niti ideju da će se takva jedna u stvari istorija odviti i sa mnom samom i na mom vlastitom tijelu, ali me vrlo potreslo taj moment svođenja ženskog tijela na njegov izgled i na njegove atribute. Moja lična uvjerenja su u stvari da smo mi pripadamo onom rodu kako se osjećamo. Neko može da ima apsolutno u vizualnom smislu muško tijelo, da se osjeća kao žena, i po meni oni jeste u stvari žena. Znači mi imamo pravo da budemo ono što jesmo. Ali je to neko ograničavanje i guranje i oduzimanje ženi njene ženstvenosti u kontekstu takve jedne bolesti. Bilo mi je u stvari važno da govorim o tome, i tu jesam prenosila u velikoj mjeri to lično iskustvo u smislu tog nekog bunta i odbijanja da se pokorimo nekom vanjskom pogledu kakvi mi trebamo biti i kako trebamo izgledati. Da, u knjizi je isto tako vidljiva, znači
svo vrijeme neko buntovnica, znači fragmenti iz djetinjstva glavni junakinji, gdje je znači ona bila buntovnica i kad se potuče sa dječakom, znači i kad ne želi da bude svedena na ono na što u toj okolini bude svedena. Znači, koliko je, po tvojom mišljenju recimo, povezana ta bolest tijela, da li je to odgovor znači, na bolesti duše, na sve te strahove, na sve te stresove, na sve to što nas tišti, što je neizgovoreno, što ne smijemo pokazati? Ja zaista privatno vjerujem da se ništa ne događa ni iz čega, da sve što nam se dešava da je posljedica neke druge stvari, izbora koje smo pravili, naših ponašanja u kojima nismo znali drugačije i tako dalje. I u tom kontekstu je vrlo zanimljiv taj moment odrastanja djevojčica. Tu sam ja u stvari možda prvo da kažem da roman po meni koliko iznosi priču o karcinomu dojke, da u istoj mjeri iznosi i priču o odrastanju djevojčice. I ja sam željela da kroz primjer djevojčice koju ja opisujem ovaj roman, da u stvari govorim o nekim opštim mjestima, da ih tako nazovem, u odgajanju, odnosno odrastanju djevojčica. Način na koji mi doživljavamo promjene svog tijela u smislu da mislim da je to tipično za sve djevojčice. Kada smo male, mi zaista ne osjećamo da smo različite, u potpunosti smo slobodne, ravnopravne smo. Onda počinju te neke male promjene tijela i to nešto što nam se kulturološki nameće kakve mi moramo biti, kako moramo sjediti, kako se moramo ponašati, šta ne smijemo govoriti i tako dalje i tako dalje. I mislim da se sve to postavlja kao određeno ograničenje. Ti s druge strane vidiš tu dječaka kojem je to sve dozvoljeno. On to sve može, ti to ništa ne može. A potreba da budeš, ili neko i nema, neko ima, svejedno, ali mislim da većina nas ima potrebu za tom slobodom. Onda se tu nameće taj moment u stvari koji mislim da je najpogubniji u cijeloj priči, da je s tobom nešto pogrešno. Jer ti ne usvajaš organski sva ta pravila koja tu se nameću. Ja sam to često u razgovorima o ovom romanu navodila kao zrna u stvari nesreće koja su posijana u djetinjstvu i da onda kako odrastamo, što se više odričemo svoje vlastite prirode pokušavajući da zadovoljimo sve te uloge koja su nam nametnute, sve više živimo u neskladu same sa sobom. I mislim da taj nesklad uvijek ima svoje posljedice. Naravno, time ne želim reći da će svaka žena dobiti karcinom dojke, mada brojevi jesu poražavajući, ali mislim da, bez obzira u stvari da li se radi o muškarcu ili ženi, tema mog romana je ovakva, pa ja mahom govorim o ženama, ali vjerujem da ljudi generalno, ako ne žive u skladu sa vlastitom prirodom, ako vjeruju da je u njima nešto pogrešno i ako uskraćuju sebi pravo da budu ono što jesu, da će to morati da se pojavi na nekom našem nivou, da ispliva kao određena greška ili lič koji jednostavno će nas zaustaviti od nekakvog organskog prirodnog puta nadalje. U smislu da ne znam, ako odbacimo u stvari svoju vlastitu prirodu, onda ostaje taj cijeli prazan prostor koji je ispunjen krivicom, a mislim da krivica više je opet vezana za strah i da izjeda ljude više od bilo čega drugog. Ja ću sad u toku razgovora pročitati koji pasus, znači ja sam tvoj roman nažalost čitala u prevodu, odnosno rađe još uvijek čitam na našem jeziku, iako je, moram priznat, prevod fenomenalan, Aleksandra Lekar je napravila. Znači, par pasusa ću pročitati, a i tebe ću zamoliti onda da na kraju razgovora, ako ništa baš na bosanskom, pročitaš barem jedan pasus. To je zgodba o telesu, o njegovem boju, da bi se čutilo celovito, medtem ko ga resničnost razstavlja na fragmente. Res gre od desne bradavičke proti hrbtu, po 5 centimetrih naredi blag zavoj v desno in se nadaljuje do pazduhe. Svež je še in rdeč. Nisi prav veliko odstranil, rečeš kirurgu. Ponosno prikimava. Delo je dobro opravil. Od zgoraj je zategnil dojko, da se ne vidi, koliko je manjka. Zadovoljno se smehljata. Znači,
ovo je sve jedna velika borba, znači neprihvatanje bolesti, znači pobjeda nad bolešću, odnosno promjena tijela koja je vidna, znači nemirenje s tom promjenom tijela, odnosno pomirenje s tim promjenama koje su nužne i koje ništa nisu loše i slabo. Znači, mene zanima tvoje mišljenje, jesmo li žene same sebi, neodvisno od znači, bolesti i bolesne ili zdrave, jesmo li žene same sebi nametnule te ideale, neke ideale ljepote ili to napravio muškarac, odnosno modna industrija? Kako se tebi to čini? Recimo, ja imam puno muških prijatelja, kad razgovaramo, oni meni kažu, ovako pričamo, znači, sami ste si krive, kao muškarcima ne smijete ni koji kilogram viška, ni koji kilogram manjka, ni te vaše strije, ni celuliti, znači jesu li žene same nekako krive za te ideale i to? Aha, pa žene same, ne znam, u izvesnom smislu možda, ali nikad nije toliko jednostavno. Mislim da je to bilo prvo vezano za ovo što sam malo prije govorila, to nešto ko naše malo ne iskonsko uvjerenje da je nešto s nama pogrešno i da mi treba da budemo savršene, a od kako znamo za sebe postoji taj osjećaj pogrešnosti, da nešto nije u redu s nama i onda se tu ulazi na scenu cijela modna industrija i modni časopisi i tako dalje, gdje nam se stalno prezentuje kako na televiziji, tako i u tim časopisima i tako dalje. Non stop nam se prezentuje ta neka idealna žena kako ona treba izgledati. Prije su bile te neke mjere, nema pojma, 90, 60, 90, kao jes se uklopio u to, jes noge ovako, je celulit onako. Tako da mislim da se vrlo teško u stvari izboriti sa tim. Svi mi imamo i ljudi koji su kao opušteni, opet imaju kao žene koje malo sam se udebljala, moram smršati, malo sam ovo. Stalno se potencira u stvari to nezadovoljstvo, što je razumljivo u stvari moda zavisi od toga što smo mi nezadovoljni, to ćemo više kupovati. Nije tu potrebna neka posebno velika matematika da se to izračuna kako funkcioniše. No, s druge strane, ja privatno nikad se u stvari nisam loše osjećala u vlastitom tijelu. Što je to tako, ne znam. Možda što sam živjela s nenom koja me golila, koja mislila da sam ja najfantastičnije stvorenje na svijetu, kako god okreneš, ali to neprihvatanje vlastitog tijela nikad mi nije blisko i iako sam to upisivala na roman na drugi način, naravno kako je ovo autofikcija, nije autobiografija, ali izazov jeste bio u trenutku i isto tako i o tome govorim u romanu, te neke radikalne promjene tijela, odstranjivanja grudi i stavljanja tih implantata dojke, znači te umjetne sise koje su na tijelu i tako dalje. I onda je to na kraju tijelo koje je ispresjecano ožiljcima i tako dalje. I onda mi je bilo u stvari privatno naravno važno da ja sama izađem na kraj. S tim što privatno nije bilo posebno teško jer sam shvatila, mislim, ja živa sam i sebi sam lijepa, možda ljepša nego što sam ikada bila. A u kontekstu junakinje romana isto sam željela da tu svoju, ne znam kako bi je nazvala, snagu ili samouvjerenost ili kako god već da se to zove, da prenesem i u nju i da istaknem to da žena može da se voli kao jedna kompletna i potpuna žena bez obzira na oblik vlastitog tijela. Tako da... Super. Samo da kažem za sve koji nas pratite večera, znači da možete da postavljate pitanja, koji nas pratite pa znači preko Facebooka Vodnikove i Zooma, možete postaviti pitanje pa ćemo na kraju odgovoriti. Ja bih pročitala još jedan pasus. Nekje znotraj, v najtišjem delu sebe, žaluješ za svojimi dojkami. Te nove ti ne ugajajo. Ti žogi, ki ne spoštujeta ritma tvojega telesa. Prijateljice ti govorijo, da imaš lepe prsi. Poglej samo, kako stojijo. Kaj bi pa rekla, če bi imela take, kot so moje, če bi ti takole visele? Želiš reči, jebite se, ve in vaše povešene joške. Moje so bile lepe. To da ne rečeš. Upravo o tome si baš i govorila, znači prihvatanje tih promjena, prihvatanje tog novog tijela. Ja mislim da ta junakinja, znači što si rekla, hrabra je i odvažna, ali nisu sve žene takve. Znači
Da li u Bosni i Hercegovini, ne znam sad za regiju koliko si upoznata, ja recimo ne znam i za Sloveniju, da li postoji znači neke ustanove koje tim ženama koji nisu dovoljno jake pomažu? Kakvi stručnjaci, recimo psihološki timovi? Da li se radi na tome poslije operacije, mislim? U Mostaru znam, a vjerujem da je u Sarajevu tako i vjerovatno u drugim gradovima, da postoje udruge žena za borbu protiv karcinoma dojke i gdje se žene sastaju i pričaju, nekada im dovode i psihologe, ne znam kako je tačno to sve organizovano, ali sistemski u smislu države, recimo ja sam primijetila, pošto još uvijek idem na onkologiju, na neke redovne kontrole, možda nekad prije godinu dana, malo više, možda 2, nije ni važno, sam primijetila da su na portirnici istakli da onkološki pacijenti imaju pravo na psihološko savjetovanje. Što recimo dok sam ja bila u procesu liječenja nikada mi niko nije rekao, spomenuo, niti sam bila na bilo koji način podstaknuta da tražim neku dodatnu pomoć. Sada ja sa svom životu osjećam prilično sam uvjereno i radila sam sve ono što sam ja mislila da je najbolje. Međutim, u pravu se to kad kažem, većina žena se osjeća jako zatečena samom dijagnozom, jako izgubljena u sistemu liječenja i mislim da bi to sve trebalo da izgleda puno bolje, da postoji puno više podrške, puno više razumijevanja, puno više pomoći u svakom smislu. A nažalost nije tako. Junakinja u ovom romanu kaže u jednom dijelu kaže da je najteže govoriti o djeci, misliti na djecu. Znači tu se nekako prepliču taj strah, ta tuga, neizvjesnost, odgovornost prema djeci. Mislim da je to zajedničko u stvari svim ljudima koji imaju ozbiljne zdravstvene probleme i koji pritom imaju djecu. Taj osjećaj odgovornosti i karcinom je vrlo specifičan u sav taj tabu koji se i stigmatizaciju koja se veže uz njega u glavi ljudi je kao karcinom jednako je umreš. Nema tu neke sive zone između toga kao odmah u istom sekundu završeno. I sada čovjek koji se nađe u toj situaciji naravno da se suočava sa različitim mislima o vlastitoj smrtnosti, o brzini kojom će se to desiti ili neće desiti, pronalazi različite mehanizme da se nosi sa svime time. I meni privatno, kao što je upisano u roman, je bilo najteže u stvari razmišljati o djeci i mogućnosti mog budućeg neživota u kontekstu njih. Vrlo često se u stvari kad se govorilo o romanu, govorilo i o tome kako sam ja dobro opisala kao odnos s djecom. A ono što je vrlo zanimljivo, taj odnos gotovo da nikako nije ni opisan. U nekoliko rečenica se one spomenu na sličan način kako si ti sada pročitala, odnosno rekla. I mislim da se tu radi upravo o tome. To su stvari koje mi razumijevamo iz našeg ljudskog, iz našeg patetičkog bića. Insistirati na takvim detaljima bilo bi sasvim besmisleno. Da sam ja na više puta kroz roman rekla kako junakinja voli svoju djecu, kako su joj djeca važna i tako dalje, bi natjeralo čitatelje da u jednom trenutku pomisle pa je li to baš stvarno tako, zašto bi neko govorio nešto što se u svakom smislu podrazumijeva. Znači opet se radilo o pitanjima književnostima, odnosno u ovom konkretnom primjeru pitanju uvjerljivosti, što bi trebalo bude jedan od ključnih problema književnosti. Tako da odnos s djecom jeste prisutan u romanu, ali on se u stvari oslanja na ljudsko iskustvo i kako mi kao ljudi proživljavamo takve stvari. Takva jedna vrsta ljubavi i brige i osjećaja odgovornosti je univerzalna i ona mislim da u romanu može funkcionisati jedino na način ako to ne forsiramo. Mislim u ovakvom romanu. Još jedna jako zanimljiva stvar, kad sam čitala roman, činilo mi se jako zanimljivim to kako junakinja pri ulasku u bolnicu gleda na ostale bolesne ljude. Kad kaže, mislim da na slavnačkom kaže, ti ubogi bolni ljudje. Kao da nije
jedna od njih, kao da nije, znači, u istoj poziciji u kojoj se oni nalaze. Otkud to, zašto, kako to? Pa mislim da je to u stvari dobra stvar ako u smislu vlastitog preživljavanja, a s druge strane ta vrsta identifikacije je vrlo teška. Mislim da je vrlo tipično za svakog čovjeka kad mu se dešavaju takve stvari da se to minimalizira, da ne vjeruje da se tako nešto zaista dešava njemu. Potrebna je ta određena vrsta distance, jer onkologije su generalno vrlo sumorna i potresna mjesta. Mislim da se nigdje jasnije i nekako maltene plastično osjeća ljudska bol i uplašenost kao na takvim mjestima. Tako da vjerujem da svako ko je odlučen da preživi, da u sebi pravi tu neku vrstu distanciranja od samog toga. Ili sam barem ja bila takva, pa to i upisala i u junakinju. Ne znam, različiti ljudi različito reaguju. Ja, šta sam pisala u ovom romanu, pokušavala sam da pišem o onoj vrsti preživljavanja karcinoma kakvu sam ja imala, o mehanizmima kojim sam se ja okretala, zato što mi je to u stvari bilo blisko i razumljivo i o tome sam mogla da najbolje pišem. Možda neki drugi ljudi reaguju sasvim drugačije. Ja recimo jesam bila od ljudi koja nisam htjela da hodam okolo sa perikom ili kapom na glavi, iako je bila zima i bilo mi je grozno hladno, ali taj neki osjećaj da ja trebam da se sakrivam pred nekim mi je se činio teži od bilo čega drugog. Tako da to sve zajedno jeste nekakva vrsta borbe, ali mislim da se to prvenstveno radi o borbi sa samima sobom, protiv straha i kako da mi iznesemo tu cijelu situaciju. Još jedna stvar koja mi je ostala u glavi, koja mi se činila zanimljiva, je kad majka junakinje kaže kad se boji da se neće razboliti misleći na prehladu. Ne znam, čovjek bil se smio i plako, recimo, čitajući to, skoro pa tragikomično, znači boji se da joj se kćerka ne razboli, jadna, misleći na prehladu, da si ne pogorša još stanje. Da, kaži. Roman je tražio i određene blagokomičke elemente u kojima bi dolazilo do rasterećenja te nabijene emocije koja se nekako gradi kroz odmicanje teksta, tako da je stalno morao da ima te male neke oduške kad ode na neku vrstu humora, jer mislim da bi inače bilo prenapučeno emocijom, bilo su potrebna ta olakšanja. To je jedan od razloga isto zašto je roman toliko kratak. Mislim, kad se iznosi jedna takva priča, ići pretjerano u detalje, ne samo da bi bilo mučno previše za čitanje, nego mislim da bi toliko zaglušilo da bi jednostavno ukupna priča postala neizdrživa i da ne bi mogla da se čuje. Način koji sam ja smatrala da se ova tema može najbolje izreći je bio upravo da se ispriča na nekako kratko, bez prevelikog insistiranja na bilo čemu, pogotovo emocijama, i da se malo priča na način kao da to baš nije previše ni važno, ni teško, ni bilo šta od toga. Tako da je humor igrao jednu od uloga u tim kao momentima rasterećenja teksta. Mislim da smo dobili jedno pitanje. Emša, naočari. Saša Banjanac Ljubej. Kako okruženje, muškarci, društvo u Bosni i Hercegovini gleda na žene koje pobjede rak i koja ostane bez dojki, koliko su stigmatizirane? Pa na to pitanje u stvari prilično teško odgovoriti, jer društvo obično ne zna ko su te žene. Ostajemo i dalje u onim okvirima što smo govorili s početka da se to najčešće krije. Ja znam priču u stvari o jednoj ženi
koju relativno lično i poznajem, koja je prošla kroz bolest karcinoma dojke sa operacijom, kemoterapijama i zračenjima i u to vrijeme u kući imala muža i 2 sina tinejdžera i njeni sinovi nikada nisu znali da je ona bolesna. Jer pretpostavljam da je ona pokušavala na taj način da ih zaštiti, ali žene ne govore javno o tome, šuška se nešto po kuloarima i kada se izgubi kosa stavi se perika i onda se pretvara kao da se sve ukupno ništa nije desilo. Tako da mislim da je osnovna reakcija da se svi prave da se ništa nije desilo. To bi bilo najrealnije. Sada koliko žena koja je prošla takvu bolest i čije tijelo je pretrpjelo takve promjene, koliko ona može da nađe partnera, ako i to bio dio pitanja, to sad već zaista ne znam. Ja nisam... Mislim, kad govorimo o ovakvim temama, mogu samo da sudim na osnovu vlastitog iskustva. Ja zaista nisam u bilo kojem kontekstu pasivna osoba, ja ne mislim da mi i koji šta duguje, ja ne mislim da, u stvari ne pristajem uopće da pomislim da bi mene neko tretirao drugačije upravo zbog svega ovoga o čemu govorimo. Tako da ja to ne prihvatam za vlastitu stvarnost, ja se osjećam potpuno ok u svakom kontekstu i svakom pogledu. Da li me neko posmatra drugačije, ne znam, ali mislim da sam ja toliko iskrena da to posmatranje nikada ne bi bilo jasno u nekom kontaktu 2 osobe, jedna naspram druge, barem ja to nikada nisam osjetila. To kad si rekla za tu poznanicu, prijateljicu, sad sam se sjetila, znači ja imam isto lično iskustvo, moja majka isto tako krila, mislim da više od pola godine svoju bolest, argumentirajući to s tim da neće da optereti svoju djecu. Znači njena djeca, njeno 2 djece ima dovoljno svojih problema i sekiracije i kao nije htjela da nas optereti time. Mislim. Pa to se onako prilično dobro uklapa u to šta je kao uloga majke. U našim krajima generalno uloga žene, pogotovo uloga majke, uloga žrtve, kao trpi, pati, podnosi. I čak mislim da u generacijskom smislu tu postoji neki jaz u smislu da se majke naše pomalo i vrijeđaju što mi ove kao neke mlađe, relativno mlađe generacije, nismo baš toliko spremne da se žrtvujemo za bilo koga, da se to smatra izvjesnom vrstom izdaje. Tako da, ne znam, nadam se da će naše kćerke izdati tu tradiciju još više i da ništa neće fermati 2%. I ti još bezobraznija, drskije. Ovako, zanima me još ova stvar, recimo kako je konkretno sa tim, kako se već kaže na našem jeziku, zdravstveni sistem, kako se znači u vezi rekonstrukcije me konkretno zanima. Kakva su prava recimo žene u Bosni i Hercegovini što se rekonstrukcije dojke tiče poslije operacije, kako je s tim? Junakinja znači putuje u Zagreb, kakvo je stanje u BiH u vezi toga? Otprilike tako, ne otprilike, nego tačno tako kako je upisano u romanu. U Bosni i Hercegovini rekonstrukcija dojki nije predviđena zdravstvenim zakonom, tako to se vjerovatno smatra određenom vrstom luksuza. Tako da apsolutno ja mislim da se ni na jednom nivou uopšte ne razmatra takva jedna mogućnost kao opcija. Tako da ako žena iz Bosne i Hercegovine pretrpi tu bolest, ako želi da uradi rekonstrukciju dojki, ona to mora da radi privatno. O Bože. Svoju, znači, plešasta glava, znači ćelava glava, junakinja nije sakrivala. Nije se stidila ničega i kao što sam rekla, znači to je zaista hrabrost i to je nešto što je kao
bila je buntovnica, bila je hrabra i dovoljno znači drska i sve to. Zato se možda pojavljuju u romanu i ta mitska bića, znači Amazonke, kao njene sestre koje joj govore da je ona dio njih, kao dio njihovog plemena ratnica. Po meni je važno bilo između ostalog da priča ne bude samo priča o karcinomu dojke i da ne bude priča o pojedinačnom ženskom iskustvu. Ja sam, pored priče koja ide hronološki o karcinomu, pisala sam i te epizode o odrastanju djevojčice, gdje se djevojčica suočava sa vlastitim tijelom, promjenama, prvim menstruacijama, prvim seksualnim žudnjama i tako dalje, a onda sam željela da na određen način i proširim perspektivu u smislu da povučem jednu kao dužu, gotovo istorijsku liniju u smislu ukupnog ženskog iskustva i šta je to ono što mi kao žene kroz istoriju ostavljamo u nasljeđe jedno drugo. Meni su tema mitologije mi inače vrlo važna i vrlo interesantna i jako volim mitske junakinje, pogotovo Medeju i Meduzu, od koji su obje u stvari su upisane u roman. I željela sam u stvari da se osvrnem na te mitove, jer su jedan i drugi jako specifični, da sada ovdje govorim o njima uzelo bi previše vremena, ali jedna i druga su stvari što je tipično za njih iz pozicije žene, bivajući vjerne svojoj istinskoj prirodi, obje su u stvari pretvorene mislim, Medeja je pretvorena u čadoubicu, a Meduza je pretvorena u čudovište. I one jako dobro ilustruju stvari šta se dešava sa ženom koja ne pristaje na ulogu koja je nametnuta. Tako da sam u pozadinu cijele ove priče, o kojoj sam već rekla, htjela da stavim te mitske junakinje kao svoje vrsni eho u stvari iz prošlosti, kao određeno i upozorenja, kao i neku mudrost, jer oni progovaraju iz današnjeg vremena i nude neke odgovore. A isto tako specifična je priča za Amazonke, jer one su po mitu odsjecale svoje desne dojke da bi mogle da budu bolje ratnice. I ta ideja se jako dobro uklapala u ovoj priči, jer je junakinji karcinom bio prvenstveno u desnoj dojci, tako da je bilo lijepo pomisliti u izvjesnom smislu i sve to malo mistificirati da su junakinja i Amazonke dio istog plemena i da se nekada moramo nečega odreći da bismo nešto drugo dobili. Ono što junakinja dobiva u stvari bi bila snaga i hrabrost i nekakva mogućnost u stvari da ostane u životu. Jel te mogu sad zamoliti da nam pročitaš sa zadnje stranice knjige romana jedan odlomak na našem jeziku, bosanskom. Ovdje je 143. Znači počinje sa tvoj svet je osvobojen uprašanja. Ako ti nije teško taj pasus da nam pročitaš, pa da s tim pasusom nekako završimo razgovor o romanu, jer imamo mi još o čemu da pričamo. Ok. Tvoj svijet je oslobođen pitanja. U mraku unutra više ništa ne ječi. Negdje usput dijete u tebi, djevojčica koja osjeća samo bol, našla je mir. Žena u tebi spremna je da se voli u tom tijelu što samo bira svoje oblike, nadilazeći granice što pokušavaju umanjiti njegovu savršenost. Tvoj ljubavnik je otišao. Nijem ti se više ne vraća. To je u redu. Usavršila si vještinu gubljenja. Naučila propuštati bol kroz sebe kao kroz sito. Možda se još nadaš da će u jednoj od noći oživjeti one vučije oči i nakon svih smrti pronaći ćeš ljubav. Hvala puno. Molim. Znači, ne znam koliko naši gledalci večerašnji znaju za Senkine pjesme, znači znamo za ovaj roman o kojem smo govorili večeras, Kintsugi tijela, nagrađeni, prvi roman i najveća nagrada, ali Senka je isto tako vrsna pjesnikinja i znači na Europskom pjesničkom turniru 2013. godine upravo u Sloveniji, u Mariboru,
izabrana je za vitezinju poezije. Znači, ovdje imam pobjedničku pjesmu, dobro je, ja ću pročitati na slavinskom jeziku. Dobro je. Dan i nebo tam zgoraj, postavljena na svoje mesto. Urejena slika za preživetje. Dobro je, rečem, dobro je. Kosti so pod zemljo, na zemlji miza, na mizi skleda sadjem. Grozdje in slive. Smo v senci drevesa, veter v krošnji, rahel čutimo njegov dih. Ne gledamo v korenine, ne želimo čutiti teme. Nekje se tali sneg, hrumijo potresi, nevihte odnašajo strehe, nekdo joče nad nekim mrtvim telesom. Mi pred našo hišo, za našo mizo pravimo dobro je. Znači, to je bilo 2013. Šta se dešava 2021. Znači, Senka, 3 zbirke pjesama si izdala, je li tako? Da. Da li nam možeš, ja pretpostavljam da je jako teško, znači, pjesniku izabrati neku od najdražih pjesama, da li nam možeš pročitati neku koju ti jako voliš? Pa ajde, ja bih onda pročitala jednu od relativno novijih pjesama iz neke, recimo, buduće zbirke, ako se ona ikad... Odlično. Pjesma se zove U Dominikanskoj republici. Ne znaš da jednom smo otišli u Dominikansku republiku i živjeli tamo do kraja života. U drvenoj kući na plaži, na našu verandu su slijetali kanarinci, u njima je pjevalo sunce. Ti si bio ribar, ja sam bila tvoja žena, noći su bile crne. Nad krevetom je mreža, štiti nas od insekata, tijela su nam kao tijela riba, sijaju u mraku. Ti si se zvao Pablo, ja sam bila Juanita. Tvoje ruke tvrde od soli sve do zore predu, prebiru, upiru da omekšaju kosti. Nebo je đevđir, kroz njega propadaju zvijezde, liče na svice dok umiru u travi. Neku drugu noć nad našom kućom plamti tropska oluja i ja postajem Pablo, da osjetim kako je biti u tebi. Krov propušta kišu, po nama teče rijeka, to je naša rijeka, iako se nismo navikli nositi sa slatkom vodom. Mi smo ljudi od soli. Ujutru pijemo rum da nam bude lakše. Nikome nismo ništa dužni. Ne postoji svijet, niti drugi ljudi. Postoji samo obala, raznjihano more i mogućnost da se jedno u drugom utopimo. Odlično, hvala Senka. Znači, nastaje nova zbirka poezije, koliko sam razumjela. Nastaje i treba još i dalje da nastaje, hoće li nekada nastati do kraja, vidjet ćemo. Ja imam vrlo čudan u stvari odnos s tom poezijom. Pišem je oduvijek. Pišem je u stvari kako sam imala 8 ili 9 godina, nekad kažem 8, nekad 9, nisam sigurna. Mislim da sam bila 2. ili 3. razred osnovne. I onda imali smo tu neku zadaću za 8. mart da napišemo pjesmu mami. Ja sam napisala 3 pjesme i nikad u stvari nisam prestala. U smislu da pišem puno i često, onda je jedan period prestanem u potpunosti i mislim da nikad više neću pisati poeziju, da ne znam kako sam ja to uopšte pisala i onda opet dođe neki novi period, da opet ponovo pišem, tako da sam cijeli život ja u nekoj fazi kao ulaženja u poeziju i totalnog nekog kao raskršćavanja sa njom, tako da sam sad negdje između. Napisala sam jedan broj novih pjesama prije par godina. I onda sam stala, sad opet mislim da nikad više neću pisati poeziju. Okrenula sam se u potpunosti u prozi, to me jako zanima. Tako da nemam pojma, ako gledamo iskustveno u prošlost, vjerovatno da ću ponovo pisati, da ću završiti tu zbirku i nekad i objaviti, ali eto, vidjet ćemo još. Ovaj roman Kintsugi Tijele nastao je 2018, tako? On je izašao od 2018. Da, izašao je 2018. Da li možda spremaš novi roman?
Da, novi roman radnog naslova, nadam se da će i ostati taj naslov, zove se Gravitacije. Trebao bi u stvari da izađe uskoro u izdanju Partizanske knjige iz Srbije. Roman je opet jedna ženska priča gdje kroz jedan generacijski u stvari presjek pokušavam da govorim o izvršenom iskustvu bivanja ženom u svijetu, ali i o samoj porodici, kako mi u porodici, kako žene odgajaju jedna drugu, koliko mi toga govorimo, koliko prešućujemo, koliko ti načine na koji se odgajamo nas oblikuju osobe koje su izvjesno u smislu nesigurne, koje nikada do kraja ne mogu znati šta je istina i gdje pokušavam da govorim u stvari o ideji ljubavi, načina koji se voli prije nekih recimo 70-80 godina i danas. Tako da bi to bilo nešto kao okvirno šta taj roman pokušava da iznese, šta je meni bilo zanimljivo dok sam se u stvari odlučivala to da pišem i onda dalje dok sam radila. Opet je to prilično poetično jer ja jesam u stvari primarno pjesnikinja i u dobroj mjeri je fragmentirano i to jeste neki glas koji meni u stvari najviše odgovara. Mislim da sada nakon ovoliko godina i ovoliko pisanja, naravno da ne znam gdje idem i gdje ću stići, hoću li se ikada pisati, ali mislim da sam konačno uspjela u potpunosti da osjetim šta je moj glas i da se osjećam sigurno u tome. I mislim da je to u stvari jako važno, sada bez obzira kakvi će biti tekstovi koje ja budem pisala u buduće. Reci mi, kako lično na tebe sad ovaj kijamet, znači ovo nakaradno vrijeme u kojem živimo, utiče, neki ljudi kažu da su tako nikakvi, da nemaju inspiracije dovoljno, da ih je ovo tako potreslo, ovo je nenormalno za živjet, radi, tako dalje. Neki imaju, upravo zbog toga što recimo nema ni nekih putovanja, ni druženja, književnih susreta, imaju više vremena pa se posvijete još više pisanju. Kako na tebe lično to utiče? Ne znam, ja mislim da sam u stvari totalno poludila, samo da toga nisam svjesna, prilike mislim da bi to bila najtačnija dijagnoza. Jesam bila dosta produktivna, jako sam puno pisala u ovom periodu, taj cijeli roman, u stvari najveći dio rada, na njemu sam uradila tokom prošle godine, ali privatno mislim da je sve teže i teže, mislim da realno ništa ne znamo šta se događa, ne znamo u kojem pravcu stvari idu, sve je moguće, tako da je situacija vrlo loša. Sad recimo navodno da je ovaj Hercegovačko-neretvanski kanton u kojem ja živim i Primorsko-goranski u Hrvatskoj, kažu da su kao to dva najugroženija mjesta u svijetu sada po pitanju brojeva korone. Je li to istina ili nije, ne znam. Mi smo bili vrlo opušteni tokom čitave zime, kao svuda su bilo neke mjere, za nas to onako lagano, nije važno ništa. Vidjeli smo slike pa smo vam zavidli fine bašte, ni početak proljeća nije bio, vi u baštama sjedite, pijete kafu, a mi ovdje zatvoreni, rekao vidi njih. Sad imamo policijski od 9 navečer, tako da proljeće kao na neki način dolazi. Ne znam da je lako, nije, ali eto pokušavam ja sama, vjerovatno i svi ostali ljudi na neki način da ispunimo život i da guramo dalje i da idemo dalje. Ono što meni zaista nedostaje jeste ovo što ste spomenula, da na polju književnosti se u stvarnom životu uživo gotovo više ništa i ne dešava, sve je otišlo online, a u stvari ta putovanja i ta druženja su uvijek bila vrlo stimulativna na različite načine i to mi zaista jako nedostaje. Jer volim u stvari putovati, volim svako malo negdje otići, biti u pokretu. Tako da ja se nadam da ćeš nam doći u Ljubljanu, zato što znači ova izdavačka kuća Sanje iz Ljubljane je prevela tvoj roman, tako da ja se nadam da ćemo imati promociju i uživo u Ljubljani. Hvala, i ja se nadam, vrlo došlo. Iskreno se nadam. Da bi te još samo ovako pred kraj, ne znam koliko je sati, koliko još imamo vremena za razgovor. Pitala bi te, ja sad još samo, znači, ti si urednica
Sa stranice strane.ba. Reci nam malo nešto o tom portalu. To je literarni portal, je li tako? Književni? Da. Strane.ba je književni portal koji postoji već više od 6 godina ili 5 godina, više sam i zaboravila. 2014. smo krenuli, krajem 2014. I sada smo tu u redakciji kolege Magdalena Blažević i Srđan Gavrilović i mislim da smo za sve ove godine uspjeli napraviti jednu jako lijepu priču. Portal je regionalni, znači imamo i povremeno i neke slovenačke i makedonske autore, ali zbog problema prevoda puno manje, tako da su uglavnom tu književnici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Tako da bilo nam je u cilju od samog početka da stvorimo jedno mjesto gdje ćemo u potpunosti poštovati raznolikost poetika koje imamo na ovom području i da stvorimo izvjestan prostor gdje bi tekstovi stajali u određenom dijalogu jedni sa drugima. Dakle, da se ne vodimo bilo kakvim podjelama, bilo kakvim banalnim stvarima. Jedini kriterij koji koristimo za objavljivanje tekstova na portalu i kvaliteta samog teksta, naravno u odnosu na našu sposobnost da o tome sudimo. Tako da mislim da smo za ovo vrijeme koliko postojimo postali sve prepoznatljiviji u smislu da nam se mnogi književnici rado javljaju, da uvijek imamo nekog plana, objavljujemo jedan tekst dnevno, uvijek imamo bar mjesec dana plana unaprijed, tako da smo jako zadovoljni kako ta cijela priča ide. Znači strane.ba. Strane.ba. Da, odlično. Dobili smo još jedno pitanje. Naravno. Dugo pitanje, ovako, u stvari par pitanja. Kako čitalačka publika prihvata roman o ženskim temama? Koliko žene pisci objavljuju knjige? Koliko su prisutne u javnosti? Ima li ih i kako na njih gledaju muške kolege pisci i može li se živjeti od pisanja? Ajde, s kraja ne može da odmah riješimo zadnje pitanje. Od pisanja vrlo mali broj ljudi živi od pisanja u ovim našim krajevima. Razlozi za to su vrlo kompleksni, ima ih jako puno da bi sada ja ulazila u to. A ostala pitanja su bila da li žene pišu. Žene pišu jako puno i jako dobro i sve više su prisutne na sceni. Ne bih rekla da postoji previše problema u smislu kako muškarci gledaju na žene koje se sve više javljaju u polju književnosti. Ne nužno možda zato što muškarci ne bi bili skloni tome, nego mislim da žene su danas sve manje spremne da pitaju ikoga za pravo da negdje budu ili ne bude. Tako da to jednostavno je počelo da isključuje tu vrstu problematike. Ona može biti prisutna na različitim nivoima, ali mislim da su stvari puno promijenile u odnosu prije 20, 30 ili 50 godina. Šta je još bilo u pitanjima? Koliko su prisutne u javnosti? Pa, koliko su prisutne u javnosti, ne znam šta se smatra u tom kontekstu pod javnošću. Ne mislim da su književnici, generalno književnici i književnice da su nešto pretjerano prisutne u medijima. Mislim da se to uglavnom veže za izlazak novih knjiga ili za dobivanje određenih nagrada, tada se dobije određeni prostor. Ne mislim da se neko pretjerano sjeti da razgovara s književnicima ako se nije desilo nešto posebno u tom trenutku. Kad si govorila o ovom, može da se živi od pisanja, sjetila sam se Šehe koji je bio ovdje moj gost, bilo je jako lijepo večer u ovoj dvoranici našoj Vodnikovoj, kad je rekao da naravno, isto tako naravno da se ne može i zato puno ih piše kolumne. Da bi mogli platiti račune, znači da bi se moglo živjeti. Da, to jest
Tako ja, nažalost, nisam osuđena da pokušavam živjeti od književnosti, živim od drugih stvari, tako da nisam osuđena ni da pišem kolumne, ne mislim nužno da je to neka vrsta osude, ali to nije nešto što mene zanima. Ljudi koji to vole, super, ali neki od njih možda jesu, neki to rade samo zato što moraju, ali generalno pokušavati živjeti od pisanja je vrlo, vrlo teško, čak i kad se radi o jako dobrim i jako uspješnim pisima, kakav je recimo Faruk Šehić kojeg se spomenuo. Evo ovako, draga Senka, ja ti želim, znači, rekla si planovi, znači novi roman, nova zbirka poezije. Želim ti još puno inspiracije, želim ti što brži izlazak, znači skori izlazak novog romana i nove zbirke poezije i naravno jako želim da bi bila naša gošća ovdje uživo u Vodnikovoj domaćiji, prekrasnoj, jer ovaj roman zaista treba promovisati još više, još bolje. Još jednom čestiti iskreni za krasnu ispovijest i za nagradu Meša Selimović. Hvala puno. Hvala za gostovanje, meni je bilo jako ugodno, prijatno. Evo vidiš, ja ovdje imam i filđan. Super. Filđan, tu su džezvica, 2 filđana, tako ugostimo naše goste, zato se znači ovaj ciklus zove Ispeci pa reci, ispečemo kafu, kafica je na stolu, znači poslije razgovora napravimo skoro pa dernek sa svim što smo navikli Bosanci, Hercegovci, odnosno Balkanci, imat na stolu, ispod stola i oko stola, tako da se ja iskreno nadam, znači neće ni ovo vječno trajati, da ćeš nam doći, da ćeš skupa s nama doživjeti znači, ovu ljepotu i druženje. Još jednom od srca želim puno zdravlja, puno inspiracije, puno uspjeha kod prodaje, znači romana, zbirki poezija, što veću posjetu portalu, znači strane svako dobro u životu i zaista od srca hvala na gostovanju. Hvala draga Maida na svemu i na ovom razgovoru i na pozivu za dolazak i svim ovim lijepim riječima koje sam izrekla, tačno sam se postidila od svega. Bilo jako ugodno razgovarati s tobom. Hvala lijepa. Hvala puno. Jaz bi samo na koncu še pozdravila še enkrat vse, ki ste bili danes z nami. Hvala vsem skupaj, hvala tudi za vaše vprašanja. Naslednji dogodek, če bo vse tako, kot bi moglo biti, bo uživo, upamo, bo junija na dvorišču Vodnikove domačije. Do takrat pa ostanite zdravi in veseli. Pozdrav.